Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel number of course ya hi ta hi khelola hi Gagash loyi nga ta hi khengulika vhele vhele na timhaka tele Diamond Walk ka kokwani Fonyonyo and also somehow Ben Mayengani the president, and then from there hi ya ka mhaka ya Magadzi hi n'wi linka ku na Blaze Boy, then emakumu of course ta hi hetela hi Msawu vhele vhele ta Boy Sevens la man in relation to General Gwabulane. Yeah, so hey na lava vhele vhele hi tsutsumelaka Diamond Walk Diamond Walk leo kokwani Chauke leo kokwani Chauke and stuff like that. So mi nga ma hleketa vhele vhele ku ri a ku ri na event le ho hi sungula hi pfula first ni lava hi sungule hi vona Diamond Walk before hi khe reference swilo swa ku tala and stuff like that. So le Diamond Walk vhele vhele mi nga ma hleketa la a ku ri na an event hi ti 27 ta December na umrhanga phanda a va ri kona and stuff like that no Dr. Joshi Remani vonela a va ri ti main artist ku ya hi nxaxameto wa postara kwalano and stuff like that eka King of Gaza versus Biggest Boss laha ku ri kokwani Chauke versus Gagash. So loko swi ta already a yi kusuka hala ka Gagash Gagash ku na live level a nga fika a yi endla laniwa whereby I was venting, but before in the references I am following to Gagash I rini timhaka ta event yale hi nga ya reference la. Let's go swimitakwata ni vona van'wanyana va khe va lona proper lava ku a Diamond Walk a ku ri vanhu valava mani loko swilo mi nga swi tivi swi kahle ku zonda mi ri na information, mi nga zondi munhu mi n'wi zonda mi ri hava information. Le Diamond Walk a ku tele, those who were there but the twins they were there ku lo va kona mpfula liya vanhu loko yi mpfula yini vandla yini va suka la xiteji lexi le kule na la vanhu va tshame kona, vanhu va suka va nghenetela la ka tindhawini le ku nga weather shelter va nghene ndzeni hi mhaka ka mpfula. Van'wani va famba because mpfula leyi ni nkarhi wo leha ngopfu. Yi masamu around vo ma 4 hi la nga tlhe sungula gig nakambe vo ma 4 Ben Mayengani performela around past 5 to 6. So mi nga zondi munhu mi zonda munhu a ku ri na vanhu vanharhu. I've seen it ni swi vone ku tsale tintswalo lo ku famba na Papa Pen. The other one lo ni nga n'wi vona tsale sweswo i vutomi dyondzo VP films i vanhu lava ni nga hlangana navo va tsale sweswo though a va vula mara wa swona ku va vula proper. It's wrong, people don't do that. And ntiyiso hinkwawo a ku tele ndhawu liya. That man even said to me ivi khensa hi mali a ku ni khensa swinene ntirho lowu nga wu endla. Not that we're man and down, that we are prop. What I could tell man losing tomorrow. What I'm trying to say, the men who the real we sold tables there. Those who were there will attest to this. Though the service I ran service to me and change. So she can go tell you no, their service it's what they call it. It's stinking. I'll say that. Their service it's even worse. So 31 taba ba plan sa shaka. Nigeria no was thinking. What I want zone down zone I want to kanchu. At the end of the day, I keep on moving. I know what is good for me. I know what can change my life to a better person. I know these things. There is nothing that you're gonna do. Fucha ingendli nchumu and na swi tiva ku mi ni wixela ntsena ku ni fanele no hlangana na swiyimo swa ku tika vutomi bya mi byi hlelela ndzhaku ni nga twi ku nandzika mi nge pfuki mi swi vonini sweswo. Keep on dreaming, whether ni le ka entertainment or not entertainment wa swona na swilo swa nsenta gig na yini. Why? It's because na ti tiva me ku ni hanyisa ku so munhu loyi a va vula Gagash i vanhu vo fana vo vutomi dyondzo mabasa hina ni nga kota ku n'wi verify swona ku yes hi yena wun'we wa vanhu lava of course a nga fika a posta lava tsele ku a ku ri vanhu ka gig leya ya le Giyani okay leyi nga kota ku hi kota ku swi vona kumbe lavula yona as this post la nga fatsela ku a ku lotela timovha rivali and stuff like that. And then kani no ta wun'wana of course va ri karhi va reference ngopfu na hi side ra Ben Mayengani the president ku loko hi cheka la vele na swilo Gagash nga kombisa se swi make sense manjeni la
So of course as mi kuma ku loko ri ku ta vo mi rhanga phanda or ti-artist leti va ti-expect ti ri kulukumba hi kona hi langutaka hi pick crowd so swa ti komba ku a ri xini yi perform hi 5 ne okay loko xi ka xi tele timovha xi vula timovha la no yi ku repita gaga a yo famba la na ku mina ni fast forward ngopfu video leyi xi vula like wa kona timovha to hlaya la ndzeni and stuff like that dyondzo la leya malembe okay but still hambi sweswi nga D5 ni vona ku still vanhu a va ha ri kona la a va ha ri kona but mpfula yinini around giyani mpfula yinini ku lantisa yini nkarhi wo leha swinene hi siku leri ra event leyi hi khila ku swi landzelerisa laniwa murhangaphandla yi tatini before ka this area we know it lava swilo leswi yi tsandzaka ni so swi clear ku hi nga swi referensa ku mpfula yi nga va yi play a huge part here but still hi vona ku still hambi sweswi ku ngheniwa ku hi mali a swi na ku tlhela ku tala loko kha ku ngheniwa na hi ti-free address so a ni voni ku hinkwako yi feyerini event ku lantisa we can't say so and imagine na mpfula yinini mara still vanhu va kota ku va still va support eka event loko se ya fika murhangaphandla hi 5 yaleyo so gaga xa fa nga swi tekanga personal loko se ni kha ni hi languta ni kha ni referensa na ti-video letiwaka lwala ntiyiso laniwa vanhu a va ri kona a va ri kona still hambi xi xa ri xini loko se ri xini i vo ma 5 the following day so yeah tanihi swi nga kombisa na mani nga swi twisi ku why perform eliso ku ri na yona tigigi timbirhi that day so hi timhaka ta mpfula leyi nga disturb yi kota ku performa and stuff like that ku hi time slot ya yona and stuff like that no ni nga tiku yi nga yi sungule nkarhi muni yeah I'm talking about the rain vele so ha gigi la hi vula ku gaga xi already planiwini okay hi cheka laniwa ha swona ku murhangaphandla yi ta yi ri kona na vanhu vo fana vo J John as you can see J John yi ta ri kona hi un'wana wa ha endlaku matimu na sweswi munhu loyi a nga ka high rotation swinene na yena so ni vo swi ri kahle a ni hlamala ku a nga rhambarhambi like Diamond Walk like ni hlamarisa na hi loko a endla leswi swa yena swo a kha veri sweswo swa event yo yi ta before Giyani Stadium ni hlamala leswaku a fika endla kun'wana ku nga ri Diamond Walk a swi ni hlamarise nyana ni twi na ku maybe kumbexana to holova na fonyonyo but hayi a ku loko holovo swi komba swilo leswi kahle ta a ri kona loko hi cheka kwalani and stuff like that the 20 December loko cross over and stuff like that so hayi mhaka yi ri komba yi ri kahle la the 21 December wa vunharhu hi ku langutisa weather la ku hisa hetelela Giyani ku ta ku nga na nchumu ku ta ku nga na mpfula ne se swilo swo cinca but loko na ku ta vunharhu la is 31 degrees celsius ku ta kha ku hisa so yi ta yi ri kahle na Thursday ku ta ku hisa swinene yi ku 34 so 31 la ku ta ku ri kahle weather la so ngive na ti-excuses ta mpfula ni so hi leswo emndeni vhele khevi ya ka ta makhadzi na Bliss Boy na previously swi updatini mara loko i update la a ni twa na mina ku a ni swi twa na mina ku vumenemene bya hina na byi a bit extreme but swi ti kombi na ku mara master xilo leswi nga ku humeleli laniwa heyi na mina ni ku se swa ni kanakanisa mani ku ngevi ku ri na xivula lexa xilungu there cannot be a smoke without fire ku ngevi na musi ku ri hava ndzilo hinkwenu ha swi tiva swilo sweswo so heyi mhaka ku ya continue guys because ku na another video clip yi nga ku trend and strong hi nghenaka ka yona sweswi let's go Master T so Bliss Boy la na makhadzi va ri ka event yo karhi volume leyi ni ta yi veka yena hansi nyana ku tlanga music la let's go okay alright a hi ndlela mumenemene so hinkwenu video clip hi vona hi leyi makhadzi i tshamini kwalano na Bliss Boy loko hi cheka la hi ku languta at first place la swi ti kombi na ku la makhadzi was not even aware ku a ri ku tekeni ka video la loko swi te ta and they were very very close as you can see very very close like va touching from the leg here as you can see even by the hands here like it's more as if vanhu lava jolaka sort of maswo na hi katla ren like they are too close like for ku friends sort of like they are too close man and then vele khe continue video leyo
a hi tiku u vule yini but ku hi la makhadzi ma swona still a nga ri awe hi swona and they were very very close again. Let's go. Yo na swi tikombi a ni tiku xi vule yini mi la ku ni hlamarisaka nyana la a tlhela a swi nyumela yini a swi blushela nyana la loko se a vona khamera ma phela khamera a nga ri awe hi yona xi vule swin'wana bliss boy even then loko a ku tla a vona khamera kumbe a xana ku ba ntsotso na a ni tivi okay vona xi vula swin'wana in then a vheta na ku ta tlhela a nga ri awe ku i tekiwa video la a xi la ku ntsotso or something a ni tivi kahle i le ku vhikavhikeni as you can see. So from the sign la swi kombi na ku ku nga ve ku ve na ku nozela ko karhi or if not already a ntsotso xibini already come on guys ku he ti-actions na leswi va nga xiswona like it's as if they are dating a hi vula ni ntiyiso ti-actions leti in general ta vanhu leti va nga ku dating Dosan Gabbana a xule ka madlazi u nga xava makhandziya sweswi mbe na madlazi ya Dosan Gabbana kwalani Bliss Boy so she was blushing like hi cheka even la makumu la so as Master T I suspect kumbe no swo tifondo kulukumba nkarhi n'we swa kaphanyana no but I need to tshikelela so she was blushing le makumu so you see she was blushing so it's crazy kumbe xi tirhisa murhi Bliss Boy phela it's crazy like no loko like ku heti level nyana it's a bit crazy ku ri like phela i loku blushini phela ku na angle liyana liya swi ndina ku xi la ku ba lamza sort of even then a vhika la i vhika ngona yena ni hlamala se la masunguleni nyana la loko a vhika nyana sort of a ni tivi what happened i chosi nyana hi khame vheta na ku ta tlhela loko hamba swi fostela ku vula or a swi la ku hayi okay vumenemene a byi continuesi sweswi maybe hi ta ze hi vona swin'wana hi nga ta ze hi hemba let's go hayi then vhele khi hetelela hi boy 7 zi hetela Masawu kahle hi n'wi linka ku na General kahle ko tera ku hlekiwa kahle laha yeah let's go along hi le ka boy 7 sa mfana ka Gaza hey Gwavulani dya n'wi ni nghenisa jele ni kombeli sorry ka Gwavulani vhene hi leyi a yi fikile loyi a la ku ni khomisa na un'wana loyi hey ni kwala dokete yi pfaliwini dokete a na ha la ku twa munhu a ku hey n'we mi nga ta thinta Gwavulani mi ya police station loyi Gwavulani dyi ngopfu khampani ya dyiwa yi thindiwe ni kwala vhene leyi a yi ya mina namuntlha vhene a ni famba hi ya leyi vhene ni ponini ni la ka malamulelo a ni pfala dokete vanhu va ka hina ya Gwavulani case leyi yi serious ngopfu vanhu va ka hina Gwavulani a pfuli case yin'wana yo tika swinene se a ni khomeleni swinene Gwavulani ni tinta attenda timhaka ta khoto liyani swilo swi tshamisekile xidyoho ni rivalelelini ni kwala na ha ri kwala ka kwala gani no hi le ka a ni tila khoto la ka Gwavulani swilo swa Gwavulani swi ri ntiyiso ni ta khayisela khoto liya hi ku Gwavulani u khayiseli case liya se a ni ri kwala hey vanhu va ka hina mi nga vulavuli hi mavito endla beef mi nga vulavuli hi mavito loko mo vulavula hi mavito na mina ku khomisa un'wana na mina munhu loyi a nga ta vulavula hi mina hi vito na ku ta n'wi khomisini sweswi hey Gwavulani ti pfuli case yin'wana hi kulungu hey makwate Gwavulani mi nga kwatisisa munghana wa mina sweswi hi nga holovisiwi vanhu a va tsakile mani vana lava mina a va tsakile a va ku na famba a va tsakile vana lava mina a va ku na famba mara ni kona kwala hi ko ni huma laha ka khoto ya Gwavulani hi va fo tshinyiwa ni mi tshinyiwa mi nga vulavuli munhu hi vito ra yena munhu loko wo rhuketela munhu hi vito ra yena swi lava kha u swi tiva ku madelelana loko wo delela munhu u nga n'wi deleli kahle u ta ku khomisa munhu se humani ka sweswo se mina huma sweswi ni huma la khoto namuntlha ni fane ni tlelela a yi na nini a matachi namuntlha la Giyani hi mhaka Gwavulani se ka Gwavulani ni humese bodlela ni humesa na 2000 se hey General ni khomeleni General munghana wa mi nga holovi munghana wa mi se hey ni khensa loko u khayiseli case munghana wa mi na khensa loko u khayiseli case ni khesi swinene loko u khayiseli case Gwavulani
loko ni huma laha ka hayi leswi a wu tela ku hle hi hleke na ngwele leyi nga hundza no rivala ku mi komba yona ku na ngwele leyi nga hundza loko a endla video a masunguleni ni kombeli hi hlekeni ngwele ka Gwavulani vhene hi leyi a yi fikile loyi la vona yi le ku hlekeni lava khomisa vona hi hleke ngopfu loyi a hi swona ku a yi hlangeni na swona namuntlha a hi si tshame hi hlangana na swona hayi a hi humi ka swilo swa boys yondze leswi loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Solution show.